الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nanti temu dalam soalan tahan okay. Ya habana hukum ialah seorang nan nyusyak. Adakah nyut amani atau hut au tp nyut ko mong dai. Nyana nyut ko mong dai mai nya mong salai. Kau ni tp ro ko tp au ni. Na salai mlam na nyut đi pai bo ke nan na. Jawab bộ lại. TP seorang nan nyahau dai lepai bo TP amani tetapi hatai mutko mong dai nyusa adakah TP amani atau o maka nyu thì hau o bo chap này po hadas yakni nyahau ta chuno bo lah ta ya lại ko ma nya sớm như cái ta tanda sớm pi nữa nó chap này nyu tmoi lại ta chuno bia nữa yang di ko ma hau bo ki o. Dan soalan tahan ya habana hukum ialah seorang nan timta o yakin ia kong tepe nan ia mani atau hukan o ni tepe mai ilai ia ni ia mani ruko hukan ia mani o. Coba bulai seorang kong nyu hau maksa lai seolah-olah akan tepe sesuatu yang ka ia mani maka nyu timta o wajib mana ia wajib darab lai nyu timta o yakin lai ia nan ia mani apabila nyahu yakin oh like ia kong tepen ia mani maka hu wajib oh na tengok nyum kenan menai ia pak hadas pun. Soal tahu nak adakah sah ialah seorang nam talo junub junub nyum talo tetapi pe nyum nai lom cái này lo bằng nữa nè thì là nyu nak đi tong tiêu nyum cái này bằng pernah nyana lek ti tua cái to bằng nhà này lược thì cloud bằng thì nó nhum ta lô ta cloud bằng cái này tetapi nhum này e po hatai nan nhum này e ta niết po hatai đưa ta bằng mình nhum này e ta bằng pun như niết po hatai đưa ta bằng mình je pa na hukum nyo jawab lai samrap ga kom ta junub lo kenap je hong nhum này e ta niết po hadas kom ta lo nan ta bằng mình untuk palihu hadas ya dan kau po hadai kampung cham na ya walaupun nyum talu junub dah nyum talu hadas na na nanti ayat napa kitab al-majmu' syarah muhadzab lam nan nyum ta bahas soal tanakai hogai o ya lai tai niat mana ia po hadas yakni junub hong tai niat mana ia sunat jumat hong kau po hadas pun sepi hong na ia sunat jumat ta hogai o yanan jawab lai tai niat hong kau tung tuan nan hau tetapi kong afdalnya tai niat hong tikau yani niat này po hatai kong pong na habang nau hatai mai niat này ya habang ke nau chena afdalnya nah ila than tai niat tung tua bang ko nya hawai nan ai rujuk mong kita hasyiah ia na tutadimin dalam ia nah him ta sebut la wallahu a'lam tumnan insyaallah.